Kelum, micro zing kaji kecum tingkum cana zang kajam dai, kamai ting chua gederin sa ia wang riamene paulia gera deli. Manipur ge hezet kana kuki menai inki me kage kaklebe pet belam gene disi ibete rahange kuki zo hezet mego MLS mina hangkre mena center menai state government me jeng wom po chu rahange kanne dili zekachuli zai kuki zo mego MLS mina hangkre mena railang bege Manipur gene kuki me hange administration chamchai je pe rahange du ki dili zai chirun mak japane go statement ge inki mego MLS me ki zana ministers me ki tensia je inki mena goblam ge du penilung mak besam du sagai dili zai Manipur go state government na indiram go union home ministry me je union home ministry me na Manipur kaklebe pet bam police station srogya armed force special power act upspa go hingdi ka kak dai beja lupeda in rahange ke je demande blam ge kuki zum go MLS mina hangkre mena page bam rahange ke je demande dili page Manipur ge kaklebe pet begina police station zai bam ka cham cham gane gimi sutati bramje lupeda chile rahange na uza Zane kahangi biting wong changdi bzigena Nagaland go Chief Secretary Dr. Z Alamna Kohima zane babam cham ge te unchi rahangya rangai be zen znai kru kyu ze ngai ze kana ri mai ge te kan chi betara meza babam ka cham ge te dili ze ka chudili zane Chief Secretary Dr. Z Alamna Kohima kisamak logya hanai kum ting kom chana jang khai jam madai ring di hingi hornbill festival ngira babam hangya ka kada babam ge du kya ta chang ze pi gai dili ze ka chuli Zai Manipur ka klebe pet bebam gen karya changba Indiram go Prime Minister Narendra Modi in kyawang magblam gen Manipur go tingtige Governor Phungjibam Bapui former Manipur Governor Anusuya Uikine Satsudaisya Manipur ka klebe pet bebam ge Indiram go Prime Minister Narendra Modi in kyawang ze zemnam ramze ngo mpaugai ze pnisui do te migar hanger nang leize pane zane civil society ge members mramene in kyawang ga hange ke kyam sampegai ka dai dili zakachuli zane Anusuya Uikine saze Manipur ge bamrame Prime Minister kyawanga hangelu neize kyam zelali zakachuli zai panedu PMO Prime Minister Office ta kigedu langai zebam dili kagane chimale ndaite be bizigene kyawang mangmei ze zakachuli Zaina Nagaland go Chief Minister Nifirune Cabinet Gina Pam Temram Zanguluze Indiaram go Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Saze New Delhi Ginenda Night at Tibeba Maige Ngokam Powdley Zakatudley The Chief Minister Nifirune Sazigap Nune Amit Sazang Hodozango Kampo Bigia Petingati Mena Anui Nagamgu Kaklebe Naga political issue Eastern Nagaland go political issue Zena Kaklebe Kacham Chambe Zaina Nagaland Banai Assam go border haram rage kakle blamge zane Nagaland state ge dichu unto chrobe development go project patau kanang blamge ngom pose ki kyo ga dili zakachudli Zane North East State Assam Guwahati Paltan Bazar area ge anda nai te tiba ba mai ting mui ge Nagaland ko puinong je luichi mangmene nim te ti dili zakachuli Zane mansa po mene sa je chim puinong je kampung ko li zakachuli mik pi ge ngomene sa je pe mi min hang na na gari poine motorcycle bike ge ne chim puinong du je nim te ti li je sali zaka klebe pet be je ting mui ding di dili pana pe nai panai je Dimapur Nagaland panai ki me te beite te dai rahangya station ge train gari tebe ri bizigenem puinungza halatet pale zakachudle zaichigenem pe mimina hangna nagri poine motorcycle bike ne nim tatili je sale pana pene luggage panai go backgram je teilu je pedle je pana pe zidu madu police me soge rangai pe je police me aipolam ge jening hare gai mak jene CCTV cameras du check te mali zakachudle
Zane Jharkhand banai Maharashtra state ge hnai kom tingkum changna jeng kajam daigu state legislative assembly election bamloi lubugun micro keu jing kajik chum kamai ge vote sei daigu dele zane Assam ge du assembly constituency mingeu ge by election bamloi lubugu vote du namai sei chugu dele ze Assam ge assembly constituency mingeu ge by election bam ze dolai ge kreuziket sidli ge mreuziket bongai gong ge mreuzikna bihali ge reksna jesna zane samaguri ge react says this sadly say vote ja think to and said this said he gen mai say chugule zakachudle assembly constituency mengeu hangge polling center mengeu gene zana assam ge assembly constituency mengeu ge by election bamka kadai baza tatiba lok sabha election ge chpo constituency remege amle sta bam pungko rameze mp ge te chugai dim je gene le zana assam ge assembly constituency mengeu ge by election za tatiba kru ke haje kreuze ke chumai ge bamdle the vote kai bihi loi gare ka changba kya 75.67% de vote ka changli zaka chudli ma de ka claim pya bega se Zana Assam Guwahati ge police mane Bangladesh kdei kakleu be pet be bam gena India manai Bangladesh kdei mangu haram rai border ka gujje Assam ga gunme mina hang na je nimdeli je ka chuli mansa po mane sajechi Bangladesh ka hang na je Jammu and Kashmir te hange te pet begenen chilu je nimlei je sale je police mane numgai bija panai je Tripura gu haram rai border gene gudra hange numgai le je ka chuli Zana Bangladesh kdei gene lokat hangya nsi changjen seukora hangya North East State Mizoram ga gunme minat changna pere mize Mizoram ga government ne bam ket ge kaira hangya tegulei je Chief Minister go political advisor Lanmon Phoi Punti ne sali Zana North East State Mizoram ga Bangladesh kdei gene nsi changjen seukora hangya gujja kanse me refugees changna pere lamuili zakachidli Bangladesh kdei run magza Mizoram ga a Myanmar kdei ge du kakleu be pe je pnui ram ge zane pnui ki ge bamchi lag je gujan se ko me mina chang me misonga je lamui je pnui je nam rai te bam manipur ge na du pnui ki ge kakleu be pe bizegren se uchilag je pag je mizoram ge se ko mra me misonga je lalai Zana Manipur ge National People's Party NPP mene Manipur go Chief Minister N Biren Singh ne robam rahangya kugai design tatmak rahangya MLAs me zane party go leaders meram lein ze rangai deli zaka chodli zana ipo sam NPP mene kamkyo gai biza Manipur ge NPP me BJP me ze kahro bigene rota drahangya withdrawal te ni bichange ne le za NPP mene Manipur ge BJP me da ge rota di biza Manipur go Chief Minister pe pepu N Biren Singh ne naka Manipur ge hazet kana kuki menai inki me kage kaklebe kakbok pepet bete un so chilak disi ibete wangdai chilak zaine PZ ning tingge chilak bzegene NPP mene Manipur ge BJP me ze kahro bigene rota drahangge withdrawal te ni le Zan Assam Kokrajhar District Raimona National Park gu Forest Department menen znai ri maiga hanam kauji bizome minhang chumje nimdele iz kachuli zapnui dagana hanam kau radi ji zane bgeira mezdu nimpele jesali Dere insa pin do ta zebam rahangya channel subscribe to lo zainang nuwang changla bam zaina like to ga lo zainang selu be page nang kangmandu selu rahangya share to ga lo Bi guys zain kinga nimle ne zet odle hay mena zaklum